sana Biblia inasema sana ili kuleta mkimo ni mkoka wakati mkimo na mjini ndicho kwa mmoja lazima kudimo wakati da kwa moja. Haleluya, amen.
Modimo Ntate, Modimo Moya, Modimo Moya wa halelela. Re o leboha ka o entse leloko la Juda ka monyetla wa hore ba ngwana hape ka hare ho mathulelo ya hao. Wena ya re babaletseng nakong ya rona ha re be le sefume sa poroko. Wena ya re hlokometseng ha re le lefifi la bosiu hore re se ke ra hlaselwa. Wena ya re butseng mahlo ha letsatsi le tjhaba wa re fa le phefumoloho. Re thaba hakaka ho nyelela telebeleng ya hao. Ebile le rona le malapa a rona bekena yohle mme jwale re fa monyetla Modimo ya tumileng ka ho loka wa ho boela re dula tlasa modumo wa lentswe la hao. Lentswe la hao leo e le lebone maotong a rona, leo e le lere la rona nakong tsa ho thekesela ha rona. Le dumelle hore le sebetse ka hare ho rona mme le phethe mosebetsi wa lona o le balletseng ona. Re a dumela ebile re sa tswa ipolela hore re ka etsa dibe mme Modimo ya tumileng ka ho loka ke nakong e tshwanang le ena moo re boelang re leballe melato ya rona mme re rute ka mehla hore le rona re no leballa ba re sa tswetsweng hobane ka sefapano sa morao wa hao o ile wa re ruta tshwarelo pele. Re hlokomela tshebeletso ya letsatsi lena mme re re bua Morena mohlanka wa hao o mametse. Lebitsong la Ntate la Morena la Moya wa halelela jwale le ka mehla e seng tlang. Amen. Re binela Modimo dipeleng tsa hosana sefela sa 50 dipeleng tsa hosana. O morati ya thatang ya iketseng motswalle wa pelo e tshepehang ngwaneso ka sebele. O Jesu wa ka, wena Modimo ha o mpona lefela o nthata ke eng hakalo. Temana ya bone ke na le wena fela ha ke tshepe o sele. Ke a kgomarela se kgathale se ntahle ke moratwana wa hao thonyana e fokolang o ho se pele mohao moloki ya ratehang. Ebile ditemana tseo tse nne kaofela tsa setjhaba.
The Gospel of Luke chapter 8 from verse 43.
ya kutsi dilemo tse 12 o lekile dingaka o ntshitse ditjhelete o hlotswe bohle ba hlotswe ke ho mo thusa le ho mo fa tshepo maemong a wa iphumanang a le ka hara ona. Hlomong maemong a mang o ne a di a teteletsa ke bomme ba bang ba reng ba rapela jwalo ka ena ka dipuo tseo ba neng ba di lebisa ho yena. Ke letsatsi lena moo a utlwelang ka Jesu ya tlang motseng wa habo ho ne ho se ho tletse hohle mona mehlolo le pholo tseo monna ena Jesu a di entseng ka hara bophelo ba batho ba bangata. Ka hare ho yena ho ropoha lentswe le mo bolelang hore o na le monyetla wa hore a ka fola le yena. Se ke wa dumella hore o fete le ho phunyoha ke monyetla ona jwalo ka mme a tlileng tshebeletsong ya kajeno. Ha Jesu a fihla yaba o kanetswe ke matshwilitshwili, sena sa etsang yena a ipotse hore ebe o tla fihla jwang ho Jesu. Mohlomong a ipona a fokola jwalo ka motho wa mme hore a ka phunyeletsa hara letshwili lena a be a fihle moo Jesu a leng teng. A itjheba bofokodi ba hae ba mmele, a fumana bo sa lekane le difontane tsa banna le dingaka tse potapotileng Jesu. Ka hare ho pelo ya hae a leka ho fumana matla a tla mo fa tshepo ya ho fihla ho Jesu. Ntse
teng mo ba mo rohakang a phiella a khasetsa puo ya Jesu ya bantse ba mo hata a humama a hana o nyenyefatsa le mona na mo pamaka a humama le a rata bona a humama se wa na se habile ke o ama kona ya kubena ya pholo ka mantsaman le pela ka pikawena ka re yena nena tumela hai inente mulalla hore jalo khodi wetsa mhlolo le ha Jesu a peteditswe ke matsholo mamuti makhelo ka tsara ba bamane ba tsamaya ba ikgohla ka yena ba bamane ba tsamaya ba mthula empa ha letho le wane malutwa empa mena na konyewa ile le nka yona ha mo ama Jesu pakisa le moha someone touch me ke amina ke ba ana ke mata amme ya khona keke wa ama Jesu khuma ka le wa khutla le fe dimana ya mashimama na letsini ere ya baphalo ya hae ya madi khotsa maraka ina ha khalosa maema hae kamera monauri me ikutlwa mmele mo hae ba le bohloko ba hae bofodile ababina mantsa sera ke seitseng e ka jeno ke fodile ke mano ke dibetse ke thabi ha ke re a ke na pelaelo Jesu ke moloti wa ka o nkgethetse bodulo ke a mo rata ho banthata o nneile bophelo ke kgetho la bobedi mena dumella hore mmele wa hao bokahare ba hae bo buisane le yena mohlomong ho mamela metswalle ho mamela ba leloko ho mamela basebetsi mmoho ho ne ho ile hwa diisa pholo ya mmele ho fihlela a dumela ho Jesu mme matla le mmele la hae a bula le mati la pholo ya hae seo ke se ratang re nna le lona haholo bomme ba tlang ka sepapalo ka tjhelete le se lemohe ke taba ena ya hore le pele Jesu a lemoha hore ho na le se mo amileng mmeno ke ha sentse a fodile nakong eo Jesu a botsang hore ke amilwe ke mang phallo ya madi e ne e se emisitse mme wa ka ya khumamang fatshe ka lenwele ke ha mmolella hore o fodile ema o tsamaye tumelo ya hao e bositse mohlomong re tla sitwa ho utlwisisa hobaneng le tla apara ka nako ena ya latela bomme letsatsing lena leo le iphumanang le le ka hara mamati a kwetsweng santsane re le lemeloang tumelo ya mme ya kgumameng fatshe ka lenwele le bula menyako le ha e ne e kwetse hore matla a Modimo a kene bophelong ba hlokang ho matlafatsa mohlomong ke dilemo le dubakana le bohloko bo ka hara mmele le lekile hohle bao le tsebang hore ba ka le fodisa le hlotse le rauwe ka dieta le tshwetse ka mathe le tshetse meriana le tjhisitse le jwang le rekisitse metsi la kapa le seile ka mahare mmele wana wa hao o moma ke lehare empa o santsane le jwalo ka pele o mametse metswalle ya hao ya o isa hodimo le tlase jwale ke nako ya hore le wena o khumane le ha ba ka o isa hodimo le tlase se ke wa hlola o mamela motho bua le motho wa ka re be yena anka qola ya go ya Jesu thapa maena ke tla go tla ke se tleng ke le ena ke ha o hloke tjhelete ha o hloke medical aid o hloka fela ho khumana mme wa ka le ha ba ka o hata ka maoto khumana le ha ba ka ba o thesela khumana le ha ba ka o komela khumana ka mangwele a
tjena re dumela tseo batho ba di buang ho feta tseo rona re dumelang ho tsona. Re dumella batho ba re nyahamise ho fihlela dintho tsa bohlokwa bophelong mona hobane tsela tseo re phelang ka tsona re bopeileng ka tsona matla a re nang le ona re dumella re nyahamise ho tsitlalla ho fihlela dintho tseo re lokelang ho di fihlela le mokgwa e leng nako ya hao ya hore o phunyeletse le ho fihlela dintho tse itseng ka hara bophelo bona. Re dumella maemo a re potapotileng ka nako eo, re dumella matshwele a tsamayang pela rona ka nako eo, ebe ona re nyahamisang a leke ho re bolella hore ha ona bokgoni ba ho etsa nthwena, ha ona tjhelete ya ho reka nthwena, ha ona seriti sa ho ba sena seo batlang ho ba sona. Kajeno menyako ya batho ba bangata ya pholo e kwetse ka lebaka lena, ba mamela dipuo tsa batho ba bang, ba tshoswa ke tseo batho ba ba bolellang tsona. Ho hula motho wa boemo ba Jesu ka kobo e ne e se ntho e bonolo, e ka ba ntho e hlabisang dihlong. O hloka sebete sa mmela ho tseba matla a ho kgumama hore a mamele. Ke ka hoo nakong eo Jesu a re tekaka le ho botsa hore ke mang ya nkamileng ka dihlong le thothomelo. O kgumama fatshe mme wa ipolela raka o bina se fela ke tla ka ditsela ke mo etsa bibe ke tla ke le fela o nkgawela. A ko hopole hore batho ba neng ba bokanetse Jesu ka nako eo fela jwalo ka mme ba ne ba ena le ditlhoko tsa bona tse di atametse le ho atametsa Jesu, le ba neng ba le haufi haholo ho ka etsahala hore ba ne ba sa fumana pholo jwalo ka mme, ba ne ba sa fumana ho ama le ho ama kobo ya Jesu jwalo ka mme. Ha se ba bangata ba fumana monyetla o mmeno ha o fumaneha hobane bona ba eme ka maoto, yena o fumana. Ba ne ba sa rate ho silafatsa diaparo tsa bona tse theko e thata. Ba ne ba tshaba Pentecost ya bona e tla taboha, ba se ke ba batla ho fumana hobane ba tla senyeha. Ho na le dintho tse bohloko jwalo ka ya dingakeng, o lefe ditjhelete empa o se le phetoho e etsahalang ka hara bophelo ba hao. Temaneng ya 40 a metso e meraro e re mmena o nnile a ya dingakeng, a fana ka dintho tsohle tsa hae, a saka a fodiswa le ke e nngwe ya tsona. O utlwile tse bohloko tse ngata. Mohlomong o ne o bile o thetswa ke ba re ke diprofete tsa lefatshe lena. Ke ha o ntse o ntsha ditjhelete tsa hao, ba o bolella mashano ka hore o tla kgona. Ho thwe o ne a qetile dintho tsa hae tse ngata. Mohlomong o ne a rekisitse sohle seo a neng a se bue, empa pholo yena e le siyo. Le kajeno re bona badumedi ba kereke ya Morena Jesu ba tela ditjhelete tsa bona, ba bolellwa ke batho ba tshwanang le bona ka moo ba tla tla ho bona ka teng. Ba bang ba tele ba be ba tele ditjhelete tsa bona tsa ho beha meja fatshe mosebetsing ka lebaka la maleme a monate a batho ba bolellang ka moo ba tla bona ka teng. Athe seo ba se hlokang ke ho ama kona ya kobo ya Jesu fela. Se ke wa dumela hore ba o thetse khumana, se ke wa dumella ho tshepisa mahodimo le lefatshe ke motho wa lefatshe. Hana lo khumana, se ke wa dumella batho ba o bolella ka moo ba nang le matla ka teng a ho fodisa. Khumana mme o ame kona ya kobo ya Jesu. Ana ke matla a mme ya khumana a le molella. Ntho ya ho qetela eo ke ratang ho
o e lemosa wena motho ya mabitse molaetsa o nakatjena ke ena ya Jesu ya latela ha ka morao a modimo lebaka ke hobane Jesu ha a ama ke motho fela empa o ama ke motho ya nang le tumelo mohlomong ke makgetlo o leka wena o kgumama o ama pula ya kobo ya Jesu empa dintho ha di loke ka bophelo ba hao qala pele ka ho dumela se ke wa ama kobo ya Jesu hobane fela o batla ho leka empa ya ka tsaka le wena o na labetse letsoho a makgwe hobane o dumela ho tla fona ka jeno e kopana le batho ba na labetse matsoho a bona motho ba tshware ke radio tsa bona ba tshware ke television tsa bona ba na labetse letsoho ba tshware kgalase ya metsi o se mona molaetsa wa lentswe la modimo e seng waka o re na labetse letsoho ba hao ba dumela mme o ame qola ya kobo ya Jesu mina amaqola ya kobo ya Jesu mme a kguti ya lefela o kgutla ho ena le phetoho ka hara bophelo ba hae ha motho a amile kobo ya Jesu ho ba le phetoho ka hara bophelo ba hae o keke wa ya ha Jesu a kgutla ntse o lefela o keke wa ya kerekeng wa mamela lentswe la modimo wa kgutla ntse o le empty o ntse o le malisebo o ntse o le motho ya thulanyang malapa a batho mpa o lo tswa kerekeng o tswa rapela o keke wa tshwarwa jwalo ka mme o mokgatlo wa mafumadi ya melapelo o kgutlele lapeng o ntse o le motho wa mmala o mabala o keke wa bala lentswe la modimo mme o se le phetoho e o e etsang ka hare ho wena matla a pholo ya hao a dutse mangweleng khumama o sana tse bophelo bo phetse hakae khumama o se le batla hore o kgumuhile hakae mangweleng a hao khumama le ha o ka bona eka batho ba tla o tseha khumama mme wa ka le ha o ka bona eka maemo a hao ha a dumelle o petetsane khumama matla a pholo a lengweleng la hao ha o qetela Jesu wa labela mmeno le wena yeo e leng kgale o tla o hloka pholo yeo e leng kgale bophelo ba hao bo se hantle o dula o itsela ka lekgapa lefatsheng la hao le ntse o etseng ha o bona molemo kapa o sa bone molemo wa ho phela o mametse molaetsa ona letsatsing lena sontaheng sena seo mme ba tla tshwaela mmuso wa Laodimo jwalo ka bomme ba mokgatlo wa mafumadi a merapelo se ke wa tepella phodiso ya hao wena e tseleng Jesu o rekile wena temaneng ya mashome a mane a metso e robedi beta pelo moradi wa ka tumelo ya hao e tla o ipolisitse ya ka kgotsa e said to her, daughter, your faith has made you well, go in peace, your suffering is over. Mohlomong ona ke molaetsa modimo o rekiseditse nna le lona sontaheng sena le bomme kapa le bontate jwalo ka bana ba bona hore ntsha ka hara nako ena ya koduwa mme ha mamati a bua le rona jwalo ka mme a tsebileng hore matla a lengweleng re tla bina jwalo ka serati re qetelle le hakella ke ka lepeng ke thibane mehopolo sera se nteka moya wa ka o ntse na kgotsa ke kgotsa ya Jesu e fetang letso ya mo Kriste maobane ka jeno le ka hosane e dutse le monene.
tla boela le rona Modimo ya lokileng re tsebile hore o Modimo ya nang le nako ya ona e seng ya rona. Re leboha ka lentswe la hao, re leboha ka mosebetsi o le tlang ho etsa ho ba lokileng ka jeno. Ha se ka tshohanyetso le tlile hobane ho na le meya tse setulong ka hara kereke ena ena hlokahala. Le tlile hobane ho na le meya reng sena ke sona seo ke ne ke hloka ho se utlwa ka hara kereke tlasa maemo ao ke leng ho ona. Le tlile hobane Modimo ho na le seo batlang ho se lokisa ka hara bophelo ba mme o moseng. Mme re a leboha Modimo hore dintho di tla fetoha bophelong ba ditsebe tseo di leng ho tsona. Ntate re leboha hore nakong ena o tla re fa yona jwalo ka kereke, o matlafatse bomme ba nameng ya bona. Ka tsela eo ha ba tswa ka monyako wa kereke ena, lefatshe le tla ba sheba ka mahlo a mang a fapaneng le a maobane. Empa ke nahana e le ho tseba hore Modimo a tlile ka hore o lokisitse meya ya bona bakeng sa diphephetso tseo ba tla kopana le tsona kontrakeng ena e ntjha eo ba tlang ho e qala ka tjena. Matlafatsa Modimo ya lokileng matsoho a mamote le ba tla sebetsa le yena mosebetsing ho fetisetsa matla le moele ho bomme bana ba tla be ba le kutlwisiso ya hore matla a mme a rapela a lemoeleng. Tsena re di kopile Modimo, tshwara lenyadile ka lebitso la Ntate la Bana le Moya o Motle, jwalo le ka mehla e sa le tlang. Amen. Hari binasa lagi setsa mosebetsi ohle